Myanmar sipain civil sarkar paitha thunei na alak chungchang le mipui kong zo te chunga kut athak dana khovel ram tam takin andem loi loi lain Canada ram mi Israel mi thiam pakhat an roi tur thu alo chuaka an mi roi tum ari ben manasi hi Israel military intelligence a sangkhat zakwa somsari pasari atangin sangkhat zakwa somria le pasari thleng alo thok towa intelligence le sumdon na business lama mi thiamani tuna hian Montreal Canada acheng mek ni in Wikipedia chuan a soi sipai sarkar hian ben manasi ale a company hi an na tho sak turin an soma an som chan ber chu US le ram dang then khat te ne na indoor na konga chanpui turin ani sipai sarkar hian US le ram dang te hian ram chunga thil thleng hi an hria thiam pui tok lo ni in angaya thlem dai turin arwai don ani bermai Ben Manasia Reuters in telefona an biak lai chuan sipai sarkar defense minister general miatuno nen ni pi doa tho hona tur thuthlung an lo ziak fel towa Korea athleng le mek to tia soi international ramten an sang son na an phel le thei huna lo man thanem tok takin peturin thu an titluti Ben Manisi chuan asoya azat ero asoi lo tin VOA chuan atar langani kumsang ni som pasari kuma Rohingya boina wanga tlan cheta te swai kir le na tura po tranpui turin Saudi Arabia le UAE te biak sak turin antir ti asoi bok Ben Manisian sipai sarkar atho pui du na chan nia asoi chu ang San Suu Kyi hun laya China in Myanmar chunga huhang ani lian lutukha abuk ti zan sak nan ani ati Ben Manasia le a company hian an tho tur ber hi US Congress le Joe Biden a sarkar te Saudi Arabia United Arab Emirates Israel le Russia te baka United Nations African Union International Organization le NGO te hna Myanmar ram chung din mun dik tak hril fia tur ti ania ninga ni khan consultancy agreement an ziak felani Myanmar boina chungchanga hian engwangin nge India hi angoi tlat mai le kan hu le hria thewangin Myanmar a democracy du mi pui poi soi lo te thi sen na satakin aluanga khovel ram sang sang in dem hle ma se ataka action han lak ero om lem lo abik takin India tan hian Myanmar hi biak chiat thei ani lova an thu kam khat leka wang poin India tan a poi thei ma chaklama China le Pakistan anlom to bok nen Myanmar le zel in India amel mak chuan India tan chiat na vor top ani thei Pakistan le China ringot po hi India tan chuan mut mo nar moa nei tham atling towa chuta Myanmar hian lo mel mak ta se Indo lo chua thuta India chu hun rei lo te chungin hual be vek ani thei ani India tan chuan Burma hi economics le ram in lai chi na ta na hun poimo takania Burma wanga India lo dem ngot kan ching hi afu lo lai deuh chu ani ani na taka chuan khowela democracy ram lian ber India hian Myanmar a sipai thu nei na hi apom haul wang ti chu achiang nge me ma ramri kan in toma wang hian India tan chuan mun poimo lutu kani USA te hi ron che jok se aw mang fe zoka ma se US po Afghanistan le Iraq an sipai te an che tira tang khan a hlok lo zia an fe chiang to ngotang ram tan lo na hlir ani boxia China le Russia hian Burma hi an thlom mel boxi nen Pakistan le Iran ram tela chu an sangoi zon pui chiang sa te an ni boxia hei wang hian US tan po hian military power han man hi chu an sipai te nunna tam tak chan theina le sum tam tak lo na ani tel tlata ama maya che tai chuan ram dang thurual pui tur ama mo na sadon bok tin military deploy hi thil na mai ani lova a hau tak zia le US atanga Burma ep tura ral thuam han chek lu hi thilol sam ani hau lo bok kan tran Donald Trump po hi lo president se engtin wakma ati arinom lem lova tuna chuan America policia mani maya che tain ram dang thurual pui nei that phota chumi nuwa military zoi zoya deploy chu arinom ta zo kani engpo ni se kanuna Burma mi te tan kan ti thei tok tong trai na Israel tiangu Myanmar thu nei tu ten an police pariat Mizoram tlan chiate thon kir tura angen nuwa Union Home Ministry chuan India le Myanmar ram riveng tu Assam Rifle chu oluk le zwala ram riveng turin asia tir thara paramilitary force thu nei tu te chuan sarkar lai puya tanga thupek chu achiang hle ti soin Myanmar ram atanga India lutum
visa le zin phalna nei thlap lo chu tu ma tlang tir lo turin an ti ni nan soi Home Ministry in ramri veng tu sipai te hne na ramri ven ti khau tura hriat tirna ape khi an ram aboya wanga tu hnaya Mizoram lut Myanmar police officer pariat te pekir tura Myanmar thu nei tu ten champhai di sin hne na angen nuwa ati chuani tarlan tawngin Myanmar atanga Mizoram police pariat lut te chu anomna Chin state ta Falam district thu nei tu te chuan inrin ni khan champhai district DC Maria City zuali hne na lekha thonin ram in thian thatna om mek kalpuya thon kir turin an nge na DC hian Home Ministry a malak dan tura thenani Myanmar thu nei tu ten an ram mi India lut ni an hriat police pariat chau an dile chan hriat anilova Mizoram Home Department chuan Myanmar mi som paruk vel Mizoram a an ral tlan to ni in an soi Assam Rifle hian India marchaka hian ko chaklama Myanmar ne na inrina kilometer zali le palia thui chu vengin BSF Border Security Force chuan khothlang lama Bangladesh ne na inrina an veng ve thunga India le Myanmar inrina hi Free Movement Regime anti huanga omni in abul naya cheng nam nge moza chu ramri atanga kilometer som paru khwam chunga visa nei kherlo po in tual chung thu nei tu ten jin phalna an pek chuan an kal kwal reng theiani ramri atanga kilometer som bial chung vela hian khozan hi somnga chuanga mishing nuai thum vel an chenga ramrikan na pangai le siam chop zongjong nen hunja somnga vela ramrikan theina aum bokani March ni sari sang ni somni pakhat nimin inrin ni thlengkhan Myanmar mi somni le pariatin India ram Mizoram an ron lut to anjinga hian Myanmar police mi pariat antelti Assam Rifle senior officer pakhat chuan a soi heti lai hian Myanmar boitlan chiat sana Mizoram lutum mi nge mozat ramri a lutum anom mek ni in a soi boka kan hriat tawangin February ni khata tangkhan Myanmar ram shwai tu Aung San Suu Kyi pai thlak du lo na anti-cop demonstration chu arampum huapin adar zau zela security force ten heng du lo na lantir tu te hi rong tak le dim doina tel hau lova me mi tumin an beya tun thleng hian mi somnga chuangin nun na an chan to ani Indian media te chuan heng ramrika na Mizoram ron lut te jinga hian police le local official sipai sarkar ro rel na le thupek zom du lo an tel nual ni in an tar langa heti la hian Myanmar thu nei tu te chuan India sarkar hne na lekha thonin heng Myanmar police pariat te hi Myanmar a thon kir turin Mizoram sarkar an nge na hemi chungchang hi India sarkar thu nei tu ten anjir chiang mek ni in tarlan ani zirtom ni khan State Home Department a thu nei tu lian tak pakhat chuan tu ni rei lo te chung khan Myanmar tangin mi som parukin ramri kanin India an ran luta anjinga mi som pakhat te hian police ni in anin soi atia hetiang borua ka hian state sarkar chuan ral tlante lodon san le enkol dan tur chungchanga center directin an thu le hla an ngai chang mek ni in thu nei tu te chuan an soi Assam Rifle lam ten an soi dan chuan tun thleng hian Myanmar mi som thum le panga chuan ramri kanin Mizoram an ron lut to Assam Rifle DIG Brigadier Dick Vijay Singh chuan mitam takin ramri kana Mizoram ron lu antuma tuma ti luina le tharum manga dan kir kan nei lova polai takin dan lova India ramlu a theilo tiero kan thrila tam tak chu an kir le ani tin phone atangin PTI a shilani Myanmar chanchin thar hi tunlaya mitin ngai venber ania khoweli na ngai vela keinin kan tarlan lo po hian Myanmar sarkar hian keini ain engkim a hri chiang jok ti sheila tin news agency lian te hi an chake mema kan hriat bak hi an hrevek zoka khovel hriata an puang za rengani ti sheila hetia kan tarlan hi kanu naw then khatin kan hre thiam lo deuh ni in alanga azia lo hle ani kan hriatang le kan hmu thei angang hi tarlang zel jok tur le thei phei sila khovel ramzau zoka kanu naw Myanmar mi puite torna hi nasale zola tarlan acha kom hle ani